Nā, kei te raki pai whenua, te kapa ōpango e whakangungu ana I tēnei wiki. Ahakoa te mākoha-koha me te māori-ori o te wairua I te rānei, hei tā te kapa kei te hihiri tonu te hinengaro, ki te mahi nui kei te aro hei te rā tapu nei. Ko tā Aaron Cruden I te rānei, he ako I ngā mahere a te kapa, mei kore noa e tūpono ka tukuna ia ki te ngutu-ngutu o te kanaku. He whakawhanaunga I aia ki te pōro rereke e whakamahi ana mo te ipu whutu pōro o te ao. There are similarities and then obviously they've brought some new stuff in, so yeah, it's just getting my head around that and everyone's really helping me out with getting my head around it. Kua hikina e Aaron Cruden te mānuka, me te aha e harai te mea he tau hauia ki ngā mahere tākoro a te kapa. Just play my natural game if given the opportunity and just prepare as if, yeah, as I normally do sort of throughout the week. So yeah, the management staff have been really good to me. Tērā tētahi o ngā toki Māori kaori I ketea I te mutunga o te whakangungu I te rānei. Pulled up a bit short at training today. Haven't assessed or anything like that yet, but yeah, unshort at the moment. Just a bit of a hemi. Kei te whai tonu a Sonny Bill Williams tana tūranga tūturu ki roto I te kapa ōpango. Engari he rereke te kōrero mo tona whanaunga no Hāmoa mo Eliota Fuimaono Sapolu. Kua hāmenehia ia mo ana kupu whakahāwea I te uepu whutu pōro o te ao. It's obvious. One team got 7 days, we got 3. Springboks got 8, we got 4. It's not an accusation at all. I'm not doing anything. I'm just saying, look. You make up your own mind. Does that seem fair to you? It just doesn't seem fair. Obviously, I can't really comment too much on their fixtures and things like that. Seems like that bloke's already done enough of that. So. E anga kotahi atu ana ngā whakaaro o ngā ōpango ki te kapa Argentina. Me te mōhio o Argentina, me whakaheke tō tā rātau, I runga I te mōhio kei ngā paumua te mahi nui hei te rātapu. Irina Smith, Te Karere.